Olw'okubanza omukazi butosha kakuzo mu micwe ebyo tukweta monthly periods periods ezi niziba niziruga omukashaho ka nyinenda. So nikimanyisa ngu hariho embeera ezikubasa kutuma zateganisa okashaho ka nyinenda ako kubasa kushanga omukyara ataza mu micwe. Hariho embeera ezikubasa kutuma zaza nko mu bishaho by'amahuri zibasa kutuma omuntu ataza mu micwe. Narishi embeera ezikubasa kuba ziri nko mu bwonko ziri kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe. So endwara ninkaziha ninga embere okubasa kutuma omuntu ataza mu micwe kikwatirana n'eby'obwonko. Ekikwatirana n'eby'obwonko nitureba nk'abakyara abari kuba bari bakye munonga narishi bakaruzinga weight okashanga ari hansi ya BMI jeta body mass index ngo n'obuhango bw'omuntu ari hansi ya 17. Kupimanani watalika mpanchi abalala banchawe simawulile na banange mwasiba muta omunenesherezote mugusubwa sho nzera busagwa munze najigenda munjiraba anti omunenesherezo representing to say a final dem call me up top we go so sho representing a final dem show omunenesherezo togusubwa banange wa TV sto murunzi nakwacira eshaha zaba mushanju ezihangwe kandi neshaha eyamakuru gita gihangwe oruga kusyaho ndi Elias Ritugusa ubwo hari kubura eshaha bushaha okikaciro c'abajurizi ahari na mugongo omuri district ya Wakiso entebe kanisa ziriyo nizigendo misho umunyamakuru witu Kireya Mirembe na timu yona bashire omwanya ogo kandi reka batuseho entebe kanisa aho yahika.
tutambara amarebere kwingana cyo mu muhanda mazime biro mwenda mu muhanda ikigenderera cyo kutambura ke hayo karamaga kibire kigenderera kiningashi ahabwa cyo tambuye kubankiza nawe no mwana wanje yanje ngo tutambare rastiya umwe birabire nene batambara ine bine ni sabera iza nafuna bibiri kansa bintu bitatu nafuna bibiri unafuna bicanje misereza munonga ugareka kusimaranga ugundo murundi umwe nje chindeseraha turiya tunsimaranga byatukoriye tumushabane bindi ndangwa twereze bwo yongerayo Thank you so much ogona simaranga ahabo kubana aro kwizire nashabe byari kushaba byo nabitunzire kandi of course kwabantu tureba ikire cyanye cyakare twina barugazi diocese mbo baratukurembere kweshongoro byeshongoro birunzi binonga umukitambo cyanisa everything is going to be good nakushemera umukazi kandi tuna kumanya amazina gawe no rugankai ni ndugambara Katete ndio mshubozi wa mataka ndiburoka twenda kumanya utambwire ningiyo nibwizire ne moto ntambwire amarebero bingaho mu muhanda tumazireme 2012 mu muhanda ekigendera cyo kwija kuramaga na mugongo niki ninshaba businjo mukayanje ninshaba no gukora business yanje y'amataka egendo misho ebirebe bikahinda hinduka economy kabakari ninshaba nk'umukamantere mubwira ebintu byanje binashubwire bigendo misho n'abashubuzi batahi banje nabo bari yo kunyuma binji bijire kuramaga bakushabire bintu eby'economy eryo mu mberambi bitwetenga Yesu akanyuma ze tumurebere by the way nyuma za yijiro mu izoba namureba na misho ganje I am telling you wadziro kwitiriza omagara gawe okahuro ine Yesu omagara gawe cyo kubana utekateka ningasho cyo rukushaba tokabira kuferwa kukitunga nakushemerero mukikuru nibakweto niza nzize wano kulamaga olwokutaasa ennyumba yange abana amanyago gwani amanya gange nze nakibule scholastica nsinzidde Mbalala mu Katete parish nzize okusabira ennyumba yange abaana bange abatanafuna amaka bulungi bafune amaka bafune emirembe emirimo gyabwe n'omusajja wange abeere bulungi obulwadde omulimu obwa sukaali ne pressure nange obulwadde obunnuma ngenda okuddayo ewaka nga nteredde bulungi era nebaza nnyo mu aba NTV TV West. Thank you so much kind of course tuinena n'omushomesa wabo ari kuruga omuri Katete kandi nawe ntwenda kuganira nawe atugambire okwabasize kutambura eje Sunday yona kuruga Katete omuri Mbalala bakabasa kwikaha bari buhoro nakushomerera nyabone bakweto njogera mu Rugisu sese kama sinakase bana nga oma Christine namire mutro diocese nge abamugombola amaze mutro diocese iparishi ya St Austin kusima nabi na mugongo hu hostinga kubanga kuli bala amaze na mugongo bale ina mugongo bala amaze kulimoni ibula mubulayi were akanya buli mundu Yesu wese na mugogo kutikula bigugu byewe ebikusura bwese biwe muri sende ya Yesu bale mwete muyonge kuba atweranga kusaba were kumuyikonzere muri sende ya Yesu Kristo. Excitement is too much wamire wego nawe ajatinyenta ko kubagambira Rugisu ahabwo kubaye wendi gondo kumanya ko katuri na mgongo of course aha Catholic shrines turion tureba nyencha kare kiro kikuru chango mnongo magaragita bari kwikiza Yesu kuba mukino wa magaragitu turi kuzaguza ekiro kikuru cy'abajurizi ba Uganda abantu abakatufera bafera habwe dini bafa habwe bibyitu kind of course wabo ineclear ntwenda kusima ba Equity Bank mbo bari kutusia heberu na mgongo byona mwe bari mnongo habwo kuteka msente. Thank you so much tatugariko mu studio. basa kuba notisiyaho ebiri kufari na mugongo kandi byona ntuzaguma baretera na no program zitu kandi no makuru gita gacencire kintu ja kusiyaho byinji ebiri muno bigenda omisho ahari na mugongo. Reka tugumizemo na namakuru abashubuzi abo mu Katade akantunga mu municipality nabacura habwembera mbi yakatare kabo omuri ntunga mu municipality bamwe abashubuzi bakatoroka mu kare kandi abasigiremo no bakoro mu mbere rwera Richards. Katare ruranganwa kantunga mu Central Market akarukushangwa mu tawuni ya ntunga mu bitu washika muno tangara ahabwembera mbe ikarumu abashobozi binji akataraka bakakahunga mu karobwe batinire mukatabagwera kandi ubwo hato bujobire n'ubukorerwamo
nebusiba bucingiri mbere turi munemberambe na munonge mbera yo burofa bwemwe turukubesha yona nturwara akobe turukutekera turukurira itwine business turi hagati yo ikinde bizibe turukora mwaro kapu nubwenda kutugwera no tubuhungire muni njane mureba tugira hera bo kungombo kugira ngo rwenda kuzira kugwa turiya hatugumisirizo konga bintu tubitwanguhire abo kubano yiho mukasheshe ustamia renga nangore mwana oguza nakajiko kama bifite kashiringira ati akatara kutura mwaka akatare bakatugambira kukombe kanjya hawirewe myaka nka 20 n'ishaha akatare kakare mu kombe okutaho mukataraka nogenda nogurukera habwa akasasire tekire musheke hamwe na siwe gikandi washika habashubuzi bari kutekera bakaguriza nebyo kurya no yakirwe cyunuko twino busazo kugira ngo abarukorera mishaha yona babasa kurwara so ninjaba abacukwata bonca government tuzora misho mwena mwije mushike muri ntungamo mureba akashandika first district akatarika first district ecyane kine stereze bwe ni mureba akasasira akatare tuzemere tuguze byo kujya konko shanga akasasire rya musike gwito hona kikire mazima kushanga akasasire ryo mukatare umunda gwagati y'abantu azo shanga umwe kasasiro yije kikanya hakija ba customer harho rushuhira customer takuza kutuhageregeneye ba challenge obuduko buri kukorerwamo n'ubwenda kugwa kandi nakaturenjura kwera kugwa basigaho business zabo ngo akatari katabagwera n'abakaso twabagambira bukiri kwato twabereka gambira zakatari nangwa kakagenze kugenda nore twashakara amabata masiko nore atira amabata masiko kunke medari nyingi yone kabomoka n'amajugu nore veranda zona zikawaza zikashikura zaho konka waza kushanga akatare kashobiri akatare mwe bintu eby'abantu bashemere kubane bakorera mu bari kwesima nika katare ni kiba kitari reflection nungi ya yendunguka y'icyange cye kiri kubakira nambwe no wareba katara akantungamo nika reflecting directly entunguka ya municipality kweri kafure ka Jacob Jakajex orumeya wantunga mu municipality nagira ngo president Museveni yahereze kubaraganiso kwa katara kakarukuza kuombe kwa umwaka w'ebyesento gwe 2026 nangwe chirungi president wayeze kutahira kunuya aturaganisi akwa minister wa local government wakatugira ngo file zona wakazigeza zakatare kito ako ziri owa president takasainingira ngo mu speech w'abarami yatugira ngo na kamanya akatare kito Bria meza ya signing then this coming financial year 2026-2027 akatare kagire kata konde abahatana bashaba government kubombekera katara kasya kanda ko murembe nketa unezindi gasha kwa area soroto gusa amakuru ago ninye ngarundi nitugumizamu bamwe aburu mwaka ebiro mwenda byo kwezi kwa mukaga Uganda nejuka ekiro cyamamanzi abahire y'amagaragabo okubasa kuzahuri hanga umwaka ugu eshweke cya Ryantonde nico cyurukuza kutaya isemukoro yihanga umutawona kanso ya Kariro ahitendekero area government area Ryantonde Technical Institute buri mwaka habiro mwenda byo kwezi kwa mukaga Uganda nejuke cyo cyamamanzi abahire y'amagaragabo okuzahuri hanga ahabwa enshongeji ofisi y'enganzi y'ihanga okurabira mu ofisi ya minister w'enshonga za Ruwero rwenzururu hamwe n'abankazi rwanaho nibatahe ibintu bitari bumwe na bumwe mucweka ahe mikoro y'ihanga rukujagurizubwa tubaretira abantu bakunuya kuzanza bendware zitakubasa kuzanza bwa hanuya oteyiremo na no kushemeza so tuhatandikana abantu bona kuba kwija tubakira tugaruka tubahura tucheza kubahura buri omwe tumuteka omu speciality erukwetengwa so twinoho buhereza bwo kushemeza meisho no kuzanja abameisho ago twinoho buhereza bwo kushemeza abine za hania abine za goita na nabine bironde bikwetenga kwoze tweta debridement umwaka ogu ecyanga cya Ryantonde ncucuru kuza kutaya isemukoro yihango mu town council ya Kariro kandi uko abantu barukurenga 2023 batunjira obujanja bwabusha omundu arazitari zimwe na zimwe cyagamba
twishakweyongera gamba kasimuka kushogorera twenda turiyo ntwishamporampora tukuzankaye ryantone nimwe mwagera nkukabura n'amawugora ntureba abaveterani sabariyo mubona ntwenda ntubashashura umurundi gumwe tubakulosingi ntwisha kugenda mpora abo kuba ntushashura district by district. Habireho no kushaba ko mutano okwijuka hamwe no kushabira amamanzi gecekeci okwebaza ba religious leaders bashitafe mu Katonda olw'okubeera wano ne muvaayo ne musabira batata baffe bakadde baffe abatuva ku maaso ekyo kiraga okutambulira wamu n'obumu ekikulu munonga n'okureba ng'ebitwarwanire ebibarwanire ebibafeerire tibyagarukamu. You cannot have peace unless you have justice. So, paying back the gallant women, foreign and living, means that we have to endeavor in all spheres and all strata of our society to exercise justice. It is a day when ekindi yuli nkora mu kulonda karuru mu kwegesa mu kuburira mu kusomesa mu kugamba mu kuganira nitware barwanire omisho nari nimbita. Omwaka ogu Uganda nejaguza ekiro ky'amamanzi eky'omurundi gwa 35 kandi kija kujagurizibwa mu district ya Lyantonde ahansi y'omuto guri kugira ngu the legacy of our heroes is the memory of a great name and the ideals they stood for. Ahabwa TV West the era akiza webare el acheza umurebi witu wa TV West umurunji ntukusima aho uri kuturebera hona kandi na nokutorana ukagumana ureba TV West nchirize mbase kwa nimpo mura ukache ningarukana n'amakuru agandi. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kukura taho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wata aho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Orwo kubanza omukazi butosha kakuzo mu micwe eliyo tukweta monthly periods periods ezi niziba niziruga omukashaho ka nyinenda so nikimanyisa ngo harembera ezikubasa kutuma zateganisa okashaho ka nyinenda ako ubasa kushanga omukyara ataza mu micwe arembera ezikubasa kutuma zaza nko mu bishaho by'amahuri zibasa kutuma omuntu ataza mu micwe narishi embera izikubasa kuba ziri nko mu bwonko ziri kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe. So endwara ninkazi haninga embere yo kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe kikwatirana n'eby'obwonko. Ekikwatirana n'eby'obwonko nitureba nk'abakyara abari kuba bari bake munonga narishi bakaruzinga weight okashanga ajya hansi ya BMI jeta body mass index ngo no buhango bw'omuntu ajya hansi ya 17. Makura gecekeci abahinji na nabarisa umuri district ya Ibanda batunjiro kutendekwa ahankora yo kutungura obuhinji na nuburisa umushomogu gubire gutebekanasibwe kibina ecyo kubagita hamwe umuri kahunje nyabusho muri district ya Ibanda okutende koko okwasire munonga hachingwa chomwani kwebembirwe bamwe mu bahango mu kuhinga no kurisa Professor Sande Justus Omukugu abya mataka no muhabejisa abantu aba bingi nibenda kuremwa kurisa
kwangwa amasha ni marunji ukaboneza urutoki icyo two mwakigambirwe amasha ni gabaga ari marunji mu rutoki okurugira kika cy'obunyansi obwente zarire ente zaba zirire pasiparama zikarya urweza meno zikarya urumbugu ecyazire two mu kibuno nibaketa amasha kunka gatari masha go kuri urutoki umwana ko gureta factory wagusagura umbisi nugurugaho akasu kari yakagwa akakubaka kwatiyo hakakaki hatkakurga hakasako kuri yakampara wano oguzana bageta BHP nchibanche mwisango hatugwarwa mu kisani cyo mwana hati yaba kafifi kona nabwe ababegesibwe omukoro rwezo okurgo mu nkadi akuno jangu umwana gwakutine kasete mwamtakuza kuza kuno jangu mwamtine interest because there is money you have an interest and therefore mwenda kwega munonga such that you can improve njo cyabareta omushomogo gutebekanasibwe kigombe kiri kugita abahinje n'abarisa echa Ibanda District Farmers Association ikitongore kikugita abahinje n'abarisa mu district yona hamwe na nebina za cooperative na farmer groups zone nekore misomeji okumanyisa abahinje n'abarisa obuhereza kuba kwasa kubutunga ayiba kwasa kubusanga kumanya ebyetago byabo ayiba chenere umbyo kusomesebwa erunda abasomesa babasomesa bandi bende byisente turunda twaragana na za banka na za sakozi ziza zibahereza ubuhabuzi. Professor Sande yatushomesa kintu kirungi munonga namwe nyo narga ninza kugikora umwandi gwanjye kuza kubonera buyobora naza kukireberaho omakura gandi enganzi yihanga Right Honorable Robin Nabanja ahigira abazire na munonga bacara okora cyone kiri kubasika okureba ngo bashomesa abana babishiki ogunagira ngo washomesa umwana wo mwishi noba washomesa ihanga kandi abagambiro mu district ya Kegegwa ahakushaguze kiro cy'abakazi abacara bari hano abashira kiro cy'abacara kora cyona cyo kusobora umwana wawe areme kurugo mu isomero hamwe kuba mu masoko tokora ki tomanya Nabanja yonjire yahiga abanya-Uganda okukolesa mani kandi babebembezi bamugambire ebiri kutegana s'abanyakegegwa buli mukyala atunge kyakukora ekikuruga mu sente buli muntu manya kiki kyokukora tari obuguuda obwija ne ukutomera utalina kyokukora twinezeke bindi ebitakashikirwe masanyarazi amagombora gashikireho twine ebyaro ebitakashikire masanyarazi kandi tawuni engote zinyakuri mu byaro sakatungire masanyarazi kandi ndakusima muno nokuterera abakyara mesengerize mureke kwegaya mureke tugeyo mureke tukole na amani tumbire muno on programs za government ogwekiro kya izoberi kyakiyo kongeramo mukazamani aba programs za government yari kongeramo mwani aba economic empowerment Nabanja ahendire aruko abakazi bakegegwa amabati 200 na miliyoni 10 okumarire cyombeko cy'abakazi aha district amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Philip Murangira mwebara bashaci bitu twagumiza mu makuru abeje 300 abakozere kurunje bigezo bye cyamushanju omuri Hoyuma hamwe na Kikube bahirwe miliyoni 53 okongera okubabanjiraho omukushoma kwabo omusiniya abejirana manana barjiro mu rurembo rwa Hoyima jirana mukaga barjiro mu district ya Hoyima kandi gana na mukaga barjiro mu district ya Kikube abaramuna beje mukaga abino buri mahamibiri babagine miliyoni 53 ezibahirwe abokora kurunje bigezo by'cyamushanju abo mwaka gw'2024 ezibahirwe kampani rukora ahamirimo yo kutimba amashita ahanyanja ya Albert mu district ya Kikube ya China National Offshore Oil Corporation. And this award is a reminder to all the learners of this region and the Sino Toyota Limited believe in you. This is what we want every student to know. You are not alone. We are here to support you and work with you on your education journey. This time, SINOC are rewarding nearly 200% from where they started. And this initiative, they started way back in 2013. And to this day,
continue to support with dedication and consistency. Thank you, Sinok. bari kwasibwa sentezi ahambuga nkuru za district ya Hoima Kasingo abebembezi bashabire kampuni z'amashita okutandika kubanjira beji abamashomero ga government. This is not the only work that Sinok has done. There is a lot that they are doing in the communities out there. So as far as corporate social responsibility is concerned, we are grateful as a country and as a district in general. Obwa hat kamponeji yamazire kusindika inshocho zo kunyura amashita okuzumu omubyina 31 ma district nkaganwa agazaire gani bakoina tuyamba na transport n'ibintu by'isafuriamba nikempereza amasomo. But I believe this is for making us, for giving us courage that we can do our best in the next examinations, and we believe that we shall receive more. Omugandi kanso ya district ya Chenjojo erabuzeho sente biliyoni 5.3 omumbarira y'omwaka 2025 bakansara ku rwo magombora na za town kanso mu Chenjojo nibende mbaliregi ekwate munonga hankuto abo kuba district ya kororwa miyora kuzakora mu sub county rwabonera konka ko kuzakugaruka butukunuya abujaro ryo gwa town council ne koronka half akari the road of 7 kilometers ushanga yakoro half kugarwa ibari kuzabutubiri atoshanga asigara hali impossible shanga abakushugura nk'ebitoki yana arabaho akwani no shanga no kaka pavement akokora mu just account kace so muntu wavuga karuga target ushanga ko pikiyahira mane bitoki byonda cyokuroraho ukwana kuno bufunge twinirwaro na kati abantu ne bayingi muno abaruwaire kugakanyegaramire kitega batalika kifuka nyabirongo baitu rusaho karwaro kona akalse center ya kana hataro engudezi kututalibaniza muno ga district nize engudeza yunura yatweyire amazima gali tutumayena habwake mwatwire engudezi inyo aba yunura habukuwa mukale mwa kuyikora haro orugude rwa butiti orukugenda mpaka ha college butiti college. Chenjojo district ina mashaza 3 n'enkuto ziri kwingana kilometero 25 biti bine cyo macuma cyo kusharenguto kandi nacyo kikafa. So sawa government yetu yambe etutungire another road unit mukotorole ngukalitango kaitu kokorole ngudo twazikora kandi zaikara zirunungi twakahikiriza baitu tusima government abukwa sente zitwaire gasha kwa Ambrose nwaga bakatoto na Daniel Bingana. Umurebe wito murunji onchirize ngaruke mpumure okache ni ngarukana n'amakuru agebyemizano. Oine chore kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha 3 necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa okuwa kubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hategina yo aha ezete santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabane jane iwe twabataka basa kuja kugikaro gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumwireho ni abane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ebyo ni bambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim. Kurage byemizano timu yompira gwebijere eyegombora ya Nyachana esinjire yegombora eyabhangana goli 5 aharina za penalty okuhangure mpaka za Anet Oyeska Pompirogu
guzanirwa chai cyabahanga muri district ya Bwejo abati ya kabisiti yayo cyokora kito kabantu kati kugira ngo arabo kutesente just nito tukushaka kada tukandike mpira kuna baganda cya paso bagenda affairs kuna giye munatandika ki kuzabana interata we na kishaka kushaze kushaze so tukugira ngo government tere mukono narichi konka nishabaga government yamara kutuma yesu gukora ibintu amasiko yawe yachi iza kuteka mu esenti kugeza no kwabantu yabihingwa kembu baza kutunga ya makaseti babeje kwinga nyanaki inyabantu barabije babegesa abo kwinga bahinga kuko bwatugo mu center for football tugo mu networking kutukija kwaza n'impireji tumanye n'abantu binji ihemikago inex bashibwambira mugenzi we abana biyona kasenti na income so kwa bazana kempira hati abana koko ne bazana twina bajenyi abana babapikinga abagazumba shaka abana yo kompira go izo baromwa na kwatira bihanga prosper twamukoza mu shomoro na university na mukono gwa BCTI timuna abana aba talenti abeshongozi no twagazumba shomoro gutukurabira mu BCTI agondwa makuru aguna basa kusya wa bwihangweri amakuru agande ni nyishaga kuretera aharsha hibirize ciro abanaga kuseonde Elias Ritugusa